Zdravo društvo, ja sam Igor iz AM Customsa i danas ćemo raditi otkutijavanje ovog BeatsPower CPU bloka, odnosno bloka za vodeno hlađenje vašeg procesora. Ovo je tačnije BeatsPower Summit EF Intel verzija ovog bloka sa topom od akrilika koji mi je BeatsPower poslao radi mog projekta Ultima koje možete vidjeti u linkovima ispod. Također, ako želite da naučite kako sami da montirate ovaj blok na vaš procesor, možete kliknuti na ovaj link koji ću ja postaviti za par dana. I sada smo spremni da krenemo sa otkutijavanjem ovog bloka, pa da vidimo šta sve to ima unutra. E pa društvo, kao što možete vidjeti, BeatsPower blokovi dolaze u ovim kutijama prostog dizajna sa ovim štrafcama i imenom onoga šta je unutra, kao i par logova sa strane. I ovdje možemo vidimo puno ime bloka, kao i da je to Intelova varijanta bloka, kao i odozdo što možemo vidimo kompatibilnost, odnosno da se ti blokovi prave za Intel i AMD sokete i ovaj AMD deo nas sad ne zanima pošto je naš Intel blok. Pa sada možemo da otvorimo ovu kutiju. I kad skinemo ovaj cover, vidimo kutiju opet sa BeatsPower logom koju otvaramo i u njoj vidimo ovu malu kutijicu sa dodacima koji idu uz blok. Pa da vidimo šta to ima unutra. I unutra vidimo uputstvo i te dodatke, pa da vidimo uputstvo kako je napravljeno. Uputstvo je dakle sa slikama i vidimo da je tu objašnjeno postavljanje na Intel 2011 soket kao i na sve ostale i prilično je detaljno. I sa druge strane imamo par upozorenja i to bi u principu bilo to. Pa da krenemo na dodatke. Dakle, uz blok dobijemo puno ovih šrafova, plastičnih šajbnica, matice, svega što nam treba za postavljanje bloka, kao i ovih par federa. Onda dobijemo ovu Ceramic tu Arctic Silver pastu. Vidimo da će to da fokusira, malo bolje da vidite. I ovaj BeatsPower badge, koji je pravi badge tvrdi, nije stiker, ne savija se, dakle, njega možete zalepiti bilo gdje, na primjer na vašem kućištu. I ovo je jako zanimljivo. Vidimo jedan ključ šestougalni, kao i ovaj O-ring, odnosno gumicu koju dobijamo uz blok. I ovaj ključ je za skidanje gornjeg dela, odnosno topa bloka. I gumica je ona gumica koja stoji na bloku, ovdje kao što možete vidjeti, da bi spriječila curenje vode između baze bloka i tog topa što ide odozgo. I retko koji, u stvari ja prvi put vidim da uopšte neki proizvođač ovo uključuje uz blok, pošto obično skidanjem topa bloka gubite garanciju na samom bloku, tako da BeatsPower je ovaj prvi proizvođač na koji sam ja naletao da vidim da uključuje ovakve stvari, tako da verovatno kod njih se ne gubi garancija ako sami promenite gumicu, odnosno zamenite top bloka. I da vidimo šta još imamo u kutiji, imamo blok naravno i ovo je backplate, odnosno pločica koja ide na zadnjoj strani matične ploče koja drži vaš blok u mestu. Tako da ovo je, koliko ja vidim, univerzalna pločica koja ima i za Intel i za AMD kačenja. To je bilo to u principu što se nje tiče. I sad možemo preći na sam blok. Samo ovo da pomerimo. I blok je, kao što vidite, jako dobro upakovan. Ovo je vakuumirana kesica i plus imate silika gel kesicu unutra ako i ostane neki deo vazduha unutra da izvuče vlagu iz njega. I blok je od poniklovanog bakra i plus top od pleksiglasa.
ovdje sa strane imate dve rupice za 5 mm diode, LED diode, a od ozgo i od ozdo imate rupice za 3 mm LED diode, tako da koje god da imate možete da ih nakačite na ovaj blok, tako reći. I sad ne znam da li vidite, ovdje ima dve strelice, jedna pokazuje ka ovoj rupi, a jedna od nje. I one označavaju kako proizvođač predlaže da vi rutujete vaše vodeno hlađenje. Odnosno da je najbolje u blok da na ovoj rupi ulazi voda, a da iz ove izlazi. I to bi bilo u principu to. Nema tu još puno šta da se kaže. Jednostavno, ovo je predivno pakovanje. Jako dobro Beats Power to radi. Ja sam dobio još neke njihove proizvode i sve je jako dobro upakovano i ovo naravno nije ništa drugačije. I to bi u principu bilo to. E pa drugari, meni još samo ostaje da vam se zahvalim na gledanju ovog klipa. I eto još jednom ovako možete vidjeti šta sve ide uz ovaj blok kao i sam blok. I tutorial montiranja možete očekivati na ovom kanalu u narednih par dana. Tako da ako vam se ovaj klip svidio i želite još takvih, udarite to like dugme i subscribeujte se na moj kanal. Također vaše predloge i sugestije možete ostaviti u komentarima ispod. I to bi u principu bilo to. Ja sam Igor iz AM Customsa i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Zdravo!